Дагы бир ирет ассаламу алейкум ардактуу Ошкордун көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, бүгүн 2021-жылдын 7-марты биз Нокат чергесинде 3-чү чыгарылышыбызды баштадык. 3-чү чыгарылышта бээ байталдар жана өспүрүм тайлар, кулундар тууралуу маалымат алып, ушулардын бааларын билип бөлүшүп өтөбүз. Булар канчадан экен? Эркек бургачы булар? Erkek. Эркек экөө тең. Канчадан деп атасың бааларыны? Karası 50, arkası 40. Карасы 50, берки 40 акжал. Канчага мына 50 дегенди канчага бербедиңиз? 41ге берилбедиби? 41 миң сомго берилбептир. Беркиче? Баа болбоду. Өспүрүм тайлардан тартып баштадык. Ошко бар. Бул жерде бейлер турат. Аралаш эле тартып кете беребиз. Бейлер канчадан экен? Ben tartmam. Бейлер. Мен сени тартканым жок го. Beyler 100 Çetin. binden ona boğuzu. Yok Şunda hep kettibi. Ondaram kötörüktür desin de arzan eken de değildir bey. Iya çarzan eken degen adam jok go. Nokatda büt ele kımbat eken deyt. 100 bin normal oldu da. Kaç eken de koyalım. Mına 75 ming somdan dedi bulardın beylerini. Bunansını boğuz dedi. Bu baytallar kançadan eken? Bular baytal okşayt eko tenge. Bağlar kançadan mınday? Berilbegen ele bağlarını surayınca. 65, 80. Bunысы 80. Бұл 65 байталдың. Қанша жаштағы байталдар ем? 2-3 жаштағы. Кунан бышты байтал екен. Болып отқан балаларды жеткірішке харакет қылабыз. Бұл жерде қолыны менен тұрат бе. Қолыны бе қанша екен онда? 120. Kançaga berilmedi, Oşko var. Kançaga berilmedi mi? 100'gö. Bul baytal mı, erkek tay mı? Burgaçı. Bul kança? 50 ming som. Bağlar salıştırыңыздар, көрүңүздөр. Реалдуу bağlar сурашка аракет кылабыз. Ар ким ар кыл bağларды айта берет. Бул жерде да чоң жакшы бейлер турат. Булардын баасын билип өтөбүз. Бұл бейлер қаншадан екен? Beyler 100 bin kemi var da. 100 миң боз бейлер бе? Қаншаны туған? Миндіре? Жаңғарын ба? Жаңғарын екен, жаңашмалар. 100 миң сомдан кеми бар деді бейлердің бағын. 80 binden oldu. 80 миңден берілбеді. 80'den. 90'dan olsa 180 mi? 60'a vermez. 160'ға берілбеді. 160 миң сомға берілбептір. Бұл жерде дағы чоң бейесі бар екен. Бұл чоң бейен басы қанша екен? Өте чоң. Баяғы 300 миң сомға сатылды ғой, шындай бейген да? Одан кішінері екен. Kısır bu. Қысыр? Қысыр бе? 120 миң сом деді бейін. Tuşkelerde kısır bu yıl. Üçüncüsünün екені туған екен да? Tuğan. Ау шындай бейіз дегендер, есінің телефон номерінде қалтырып өтсек ем? 77 minin. 0777 минен 89 89 0999. 0999 номер менен байланышып бересиздер. Ошондо 2 баш, 3 баш экен да? Жалпысынан. 102 min bağ bolu odat. Бул 102'ye берилбеди, 102 миң сомго берилбептир бул бе. $102 миң сомго берилбеди деди бул бейин баасы. Бул бе? Бейinin bası kança bunun? 90. 90. Kançaga geldi? 70'e. 70'ke. Can açma hoca. Bu kara beye oldu mu? Biyaçı. Canı tuma buldu ağa. Altaraşketler. Paltaraşka mı? Bası kança? 80 bin. 80 ming. Kançaga geldi mi 80 ming degeniniz? 61'ge bu. Berbediniz. 61'ge vardır bul bey. Berilbeptir. 20 61 90. 0551 menen 20 61 90. 20 61 91 номери менен байланышсаңыздар болот, ушундай байтал издегендерге. Бул кунан экен, өспүрүм кунан баасыны 75 миң сом деди.
Qanchaga berilmedi? 62 mingga berilmedi. Parodası mesneli Qarabayır. Telefon numarini aytib ötsek. 70 milyon. 0770 menen 52 82 00. 52 82 00 nomeri menen байлансаңыздар болот ушундай. Өспүрүм издегендерге. Мен бул жерде дагы турат. Биринин мына торунун 20 бул жакта 13 деген табросу бар. Бар экен. Алдынан да өттүк булардын. Булардын баасы канчадан экен? 150 ming kami bor. 150 ming. Экөө же 150 миңденби? Har biri 150. Ha, har biri. Булар байталларбы ошондо? Же 6 yaş, 7 yaş. байталдар экен экөө тең. Булар да чоң байталдар экен. 150 миң сомдон кеми бар деди. Боозбу, кысырбы булар? Biri boz, biri kısır. Кайсынысы бооз? Qorasi. Бул бооз, мунусы кысыр. Канчадан бербедиңиз эми буларды? Келген баасы реальный. 150 ke berdim. Экөөнүбү? Ооба. Экөө 75тен сураптыр да ошондо. 75 миңден сураптыр. Ээсинин номерин да айтып өтөмүн. Бул пародасы каяктан келген эми ошондо? Рысактар. Рысактар. Эми ээсинин номерин айтып өтсөк. 551 551 менен 64 64 67 68 номер менен байлансаңыздар болот экен. Бул карам не, эркек бургачыбы? Эркекпи? Канча бу тайдын баасы? 120. Баасы 120 миң. Булчу бул? 130 пародасычы? Экөө тең Россиябы? Экөө тең Россия экен. Кайсы? Бул тойдун ноктосу бар экен. Ноктосу жаңы алындыбы? Сатыла. Баасы канча? 80 миң. Канчага келдим? Канчага бербедиңиз? Эми бул тайлар тууралуу маалымат алсак, эркек тайлар булар, жаштары кандай? Майга 1 жаш. Майга 1 жаш. Эсебине 1 жаш экен да. Канчадан деп атасың сен бааларыны? 80 миң. 80 миңден. Бааларын 80 миң сомдон кеми бар деди. Каяктан келген эми? Бишкектен алып келинген. Ээсинин телефон номерин да калтырып өтсөк. Ушундай өспүрүм тайларды издегендерге 0220 менен 07 09 89 колго жоош элекен, Көрүңүздөр, жакса чаласыздар. Бул кара тай тууралуу маалымат алсак, мунун пулу канча? 70 кеми бар. Бул кайерден келген? Эркек тайбы? Кайерден келген? Чукургондон. Чукургондон алып келиптир. Канчага бербедиңер? Сурай элекпи? Сурабаптыр. Буну минип алсың, Баасы канча бунун? 5 кам бар. Канча? 55 кам. 55 кем бар. Эркекпи? Эркек, мына минилип үйрөтүлгөн, даяр өспүрүм тай экен. Ушундай издегендерге ээсинин номерин да айтып өтөбүз. 0776 89 15 15 номери менен байланышсаңыздар болот. Эми бул тайларда тууралуу маалымат аласыз. Канча экен бунун баасы? Баасы 65 кам. 65 кем бар. Мунунчу 55 миң кам бар. 55 миң кеми бар. 2 жашар тай. Кунамбы? Кунам. Бул кичине от арыгыраак окшойт, арык го. Эти жогураак экен. Жем жейт экен. Телефон номерин калтырып өтөбүз. 222 менен 0222 менен 25 25 07 07 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот. Кайсысы баа болтат бу жерде? Чекедегиби? Канча болтат? 33.500 эркек кунундарбы? Ургачылар. Барды ургачы ба?
33.500 berip atasiz. Maka urgaç kulunların bağları 33.500'ge bergen jok. Ya bunun bağısı kança? 60. 60. Nege? Parodas başka da. Parodası başka o. Zatı taza o. Süleyman Altınbek'in atının balası. Ha? Qaysi atın balası? Marshall degen atının balası. Marshall degen atın balası. Erkek mi bu? 6 aylık bu. 6 aylık. Kançaga berilbedi emanda? Birge surat berbedim. 41'ge 41 ming so'mga berilibdir. Iyisinin nomerini aytib o'tsak 221 mi? 0221 menen 16 16 01 01 nomeri menen baylansanızlar bolat. Bunun bahası kança bu? 50 bu kança aylık hem? Bir yaşarda. 1 yaşar. Ese Mayda. ha 2'ye çıkıyor. Paltaraşka ekan. Onda